Hello my beautiful people, mumeze fresh. Nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano, nizere ko ibintu ari amahoro. Ahantu muri agiye atandukanye, reka mbahe ikaze kuri Byinjiro Football TV. Uyu ni wa mwanya wacu twahariye amakuru y'imikino agiye atandukanye, amakuru ya siporo, cyane cyane twibanda ku mugabane w'i Burayi. Nta kindi kiri kuvugwa rero muri siporo, cyane cyane atari Club World Cup. Ni igikombe cy'isi cy'amaklub, amakipe ari gukubitana nabi cyane. Ikipe zo muri Brazil zimeze nabi, ikipe zo muri Espagne. Muri Espagne hasigayemo Real Madrid, mu Bwongereza hasigayemo Chelsea Football Club. Amazing. Chelsea Football Club is the only English football team still playing Club World Cup. Kubera iki? Ikipe ya Manchester City yamaze kuba ikubitwa ikindi ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Shout out ku musore wanje Kalidou Koulibaly, yakubise igitego cyakasa mutwe ikipe ya Manchester City, ibitego bine ku bitego bitatu. Umutoza Inzaghi from Inter Milan, mwaramubonye ku Inter Milan yamwiriyeho akava muri Inter Milan akahita yigira muri Saudi Arabia. Nyuma yuko ikipe ya Inter Milan ifeirinze gutwara Champions League kuri finali kubitwa na Paris Saint-Germain, mwarabonye kubitwa ibitego byinshi cyane. Nyuma umutoza wayo Philippe Inzaghi yaragiye yigira muri Saudi, yigira muri Al Hilal. None uyu munsi iyi video yikoze maze kureba match ya Manchester City na Al Hilal. Yari match ya danje, ibitego 7 mu mukino umwe, ntago ari ibitego byoroshye. Banagiye muri extra time. Ikipe ya Al Hilal nta muntu wayihaga amahirwe, bavugaga ati ahanga City zacaho yitambukira, ariko yagiye gukubetera Manchester City. Pep Guardiola yishima mu uruhara yenda kuruca. This is what it is. Football is amazing. So muri season turimo cyangwa uyu mwaka wa 2025-2026 tugiye gutangira, amakipe arimo ariyubaka. Naga amakipe ahugiye muri Club World Cup gusa, amakipe arimo araniyubaka agenda agura abakinnyi. Uyu munsi rero daza kubajyana muri transfer window z'ikipe ya Chelsea Football Club. Ubu ngubu tuvugana Chelsea imaze kwinjiza abakinnyi bagera muri 6. Turaza kubareba. Abasohoka nabo barahari, kuko nago wagenda gusa ugura ku isoko, naga ari nko kugura ibirayi cyangwa ibishyimbo. Iyo ugura abakinnyi muri football hari amategeko bita FFP, Financial Fair Play. Na amategeko agena yuko amakipe agomba kugura abakinnyi ariko akanagurisha, abalansinga kugira ngo amafaranga washoye unayinjize. Iyo usohora amafaranga gusa rero, aho ngaho icyo bikora niki, FFP iragukurikirana, cyangwa iryo tegeko ryashyizweho ryo gukurikirana amakipe riguha ibihano, bakaba bagukubita nk'umwaka cyangwa imyaka 2 utemerewe kugura umukinnyi. Ibyo twarabonye ikipe ya Chelsea urwo rushyira rukubiswe, tumara hafi seze 2 tutagura umukinnyi, dukinisha abana muri academy gusa. So ibyo rero ni ibintu bisanzwe biri ku mugabane w'i Burayi. Ugomba kugura abakinnyi ushaka ariko ukanagurisha. Narava kuri Al Hilal izakina quarter final. Tumaze kubona amakipe angahe 4 azihwanira muri 1/4 cya Club World Cup. Al Hilal izabikubitana na Fluminense. Fluminense ni ikipe yo muri Brazil. Ikipe yo muri Brazil nayo yakubise ndera kanze checking naza kubapfunyikira. Ikipe ya Fluminense yakubise Inter Milan ku umunsi wabanjirije wejo, ibitego 2 ku busa. Ikipe ikinamo Thiago Silva yari yabaye like murabizi ko Thiago Silva ni monster n'ubundi nyisanzwe. Nanjye kuvuga ngo yari yabaye monster. Thiago Silva azaba yihurira n'ikipe ya Al Hilal kuri quarter final. Ikipe izatsinda hagati yazo rero sasa, this is where it is interesting. Hagati ya Fluminense na Al Hilal, ikipe izakubita indi izatihura n'ikipe izatsinda hagati ya Chelsea na Palmeiras. Murabizi ko The Blues igiye kujya gukubitana na Palmeiras kuwa 6 cyangwa kuwa 5 bitewe na location y'ahantu herereye. Ariko njya ahantu ndi match nzayireba kuwa 6 mu gitondo cya kare cyane. Sinzi ko ruzabyuka ndeba umupira, ni ibintu bidasanzwe. Igikombe cy'isi kiri mu dushya twinshi cyane. Nyuma yuko ikipe ya Chelsea ikinnye iminota 85 imvura igakuba, abakinnyi bose bakata babarundumurira muri dressing room,
noneho tugiye kureba match mu gitondo. N'ubwa mbere giye kureba match mu gitondo ya club. Ubundi narebaga match za mu gitondo mu gikombe cy'isi cyabereye muri Russia, something like that. Amasaha yicurika ariko nzawureba ntago twa match ya Chelsea niyo yabasanga za mu gitondo. Niyo saa 11 nzaba ndi tayari rwose, nzaba maze kubyuka niteye amazi nicare ndebaga match. Niba nangombwa tuzanajya live tubikurikirana uko bimeze. Ibyo tuzabigarukaho kuri preview ya match tuzakina na Palmeiras. Nagira gusa mbibwire ko hagati ya Chelsea na Palmeiras ikipe izatsinda inde. Of course the Blues gomba gukubita Palmeiras kuko ntago wambwira ukuntu Chelsea itazagera kuri finale. Izatihura n'ikipe izatsinda hagati ya Fluminense n'ikipe ya Al Hilal. So let's wait and see. Ubwo kurundi ruhande tuzaba turi kureba Paris Saint-Germain ikubitana na Bayern. Real Madrid nayo yamaze ikuramo. Real Madrid ari gukubita Juventus, ikubise igitego kimwe kubusa. Real Madrid nayo yakomeje. Amakipe arimo aradundana mu gikombe cy'isi, byo ni ibintu bya danger. Reka rero tuve mu gikombe cy'isi mite mbijyanira ku cyo bita transfer window, transfer news. Turibanda ku ikipe ya Chelsea Football Club. Ariko mbere ko twibanda ku ikipe ya Chelsea Football Club, mureke mbanze nshimire ikipe ya Arsenal. Arsenal, iki kiganza ni icyanyu rwose ndakibahaye. Thank you very much. Ikipe ya Arsenal yaraje muri Chelsea itwara Kai Havertz, idukubita miliyoni hafi 60 na. Iraza muri Chelsea yagiye itwara abakinnyi benshi. Yatwaye William, yaraje itwara wo bita umbwira abakinnyi Arsenal yaguze. Yatwaye Peter Cech, iragenda itwara wo bita David Luiz, iragenda itwara William Bogas namuvuze. None ubungubu yaje isinyisho bita Kepa Arrizabalaga. Kepa Kadavra. Ubungubu tuvugana Kepa Arrizabalaga ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, yamaze kuba asinyira ikipe ya Arsenal nkuko tubikesha ikinyamakuru cya Sky Sport. Uwo bita Kepa Arrizabalaga official confirmed. Kepa signed a new deal, 7 years contract. Wow. As a new Arsenal player on 5 million euros. Miliyoni 5 z'amayero zamaze kuba zijya kuri konti y'ikipe ya Chelsea Football Club. I love Arsenal. Nukuri ndabakunda cyane. Muze mutware n'uwo bita Disasi, muntwarire n'uwo bita Deuce Hall, mutware Chukwumeka, mutware. Mfite abakinnyi benshi ndi gushyira ku isoko, ndashaka ko Arsenal iza rwose igatwara. Ihereye kuri Kepa Arrizabalaga. Thank you very much. Ubwo narimereye kora Arsenal kugira ngo naza kuyigarukaho. Reka twikomereza ko hari abantu bahita banyataka bakavuga ati ngo Kepa Arrizabalaga ngo no muzamu mwiza niyo mpamvu muhaye Arsenal. Mwamba bari kuko mukandika ko abantu bagira opinion zitandukanye. Kepa Arrizabalaga si mumwibuka se Maurizio Sarri amukuramo niba ari muri Europa League sinzi igikombe twari turi gukina. Kepa Arrizabalaga kanga kuva mu kibuga, ntago mubyibuka. Kepa Arrizabalaga se hari uyoboye yuko amashoti maremare ya distance shot, long shot atajya koraho. Kepa Arrizabalaga se mwe mumuzi ko ashobora gukora save ya danger mukanya bakamutsinda agatego kubuswa. Ibyo ngibyo Kepa turamuzi. Se Kepa ntabwo yanyine imyaka ingahe 3 yose simuzi, ariko agiye muri Arsenal ifite David Raya. David Raya no muzamu wa mbere wa Arsenal. Ubwo Kepa nyine agiye kuzajya asimbura arya akabench. Reka twigire noneho ku bakinnyi batarata ikipe Chelsea baze gusinyisha. Uwa mbere we yasinye kera, ariko abo bakinnyi batatu ngiye kubabwira barinjira muri squad uno mwaka cyangwa ino season tugiye gutangira next month. Uwo bita Estevao William tuzanakina match na Palmeiras, azaba ari ahanganye n'ikipe ya Chelsea. Tumukubita ahita akuramo imyenda ya Palmeiras yambara imyenda y'ikipe ya Chelsea, adukubita twitahira aguma ahangana muri Club World Cup, ariko turabakubita ahita atujoining. Uwo ni uwa mbere. Wa kabiri ni Dario Isugu twamuguze muri Sporting, no mu midfield twamuguze nk'umukinnyi uzagisimbura Moses Caicedo, akaba ari hariya nyine n'umuwo bita aba defensive midfield, akina ku mwanya umwe na Moses Caicedo na Lavia, akina holding midfield nyine ni baba defenseur ariko bakina muri mediane, aba proteger arinda defense utapfa kwinjira mu ko ibone. Uwo ni Dario Isugu muri Sporting. Uwa gatatu ni
undi mupeti twazanye no bita Mamadou Sarr ni umudefanseri twakuye muri sport Mamadou Sarr twamukuye muri Strasbourg mu Bufaransa, twamukuye muri France. Uyu ni umupeti nawe w'imyaka mike cyane 18 19 aracyari muto ya Mamadou Sarr. Ni umupeti rwose ufite akazoza, afite imbaraga, arihuta, afite karite z'abadefanseri, ashobora guholdinga baro bya biri Enzo Maresca akunda byo gutanga udupasi imbere n'inyuma. Is very good Mamadou Sarr. Undi mupeti twasinyishije no mu midfield, ntabwo ari ukumusinyisha ariko nawe aratujoininga, Andre Santos. Of course yari mu ikipe ya Chelsea tumutiza muri Strasbourg, ariko he is now currently back at Stamford Bridge. Akaba yiyunga kundi bita Pedro Joao Pedro, no mu Brazil w'imyaka 23. Uyu we Fabrizio Romano ni byamuvuzeho. Understand, Joao Pedro has just signed his contract at Chelsea, valid until 2032. 7 years contract deal, 55 million euros. Uyu ni umupeti bita Joao Pedro, no mu Brazil ku myaka 23 amaze, kuko uko mubibona hashize iminota itarenze 6 Fabrizio Romano abishyizeho breaking news. Joao Pedro amaze gusinya ikipe ya Chelsea, kandi ikindi ari available kuri match ya tuzakina na Palmeiras kwa gatandatu. Uyu mupeti rero mu Brazil ukina as attacking position, ashobora gukina as 11, ashobora gukina as 7, ashobora gukina as 10, ashobora gukina as 9, ashobora gukina as a lone striker. Ni wa mupeti ushobora uri versatile. Narababwiye ko Chelsea irimo iragenda ireba abakinnyi bashobora gukina imyanya 2 3 1 2 3. Ntabwo Chelsea chaka umukinnyi wawe undi kabisa uvuga ati uyu nguyu atabonye uyu mwanya ntabwo yakina. Niyo gahunda Chelsea ifite, turakugura ariko umwanya nuboneka ku 9 uzakina, nuboneka ku 10 uzakina, ku 11 hose uzakina. Uwo mupeti rero aho ngo Chelsea bimureba nabi cyane. Niyo mpamvu Chelsea yamaze kubimanura uyu Joao Pedro muri Brighton, ikamaze kwishyura miliyoni 55. Bivuze ngo Brighton imaze kwakira amafaranga angana na miliyoni hafi 268 z'amayero, imaze kwakira mu ikipe ya Chelsea Football Club kuva mu myaka 3 cyangwa 4 ishize. Kuko twaragiye tuzana Robert Sanchez, tuzana Moses Caicedo, tuzana Marc Cucurella, none twongeyeho na Joao Pedro. Brighton ewan enjoy our money, amafaranga Chelsea araryoshye. Uyu mupeti rero akaba yaratsinze ibitego 10 muri Premier League last season, agatanga na assist 6. Akaba ari umupeti twitezeho kaza azazana icyo bita attacking option, cyangwa kwa kundi tuvuye gukina Champions League tugakina Premier League, tukaba dufite match ya Carabao Cup, tukaba dufite match ya FA Cup. Izo match zose ntago hazikinisha Liam Delap cyangwa Nicolas Jackson. Aho ngaho ugomba kuba ufite undi mwataka uburi tayari kuhita ushyiramo nawe akaza akora ibintu bidasanzwe. Uwo n'uwundi uwo bita Jamie Gitten. Fabrizio Romano yahaye umufuzi. Fabrizio Romano yavuze ati Jamie Gitten has completed main part of medical as a new Chelsea player for deal around 55 million euros plus add-ons. Iyo bavuze plus add-ons ni amafaranga Chelsea yongeraho kugira ngo mupeti natindi bitego ibi nibi tuzabahaya nayo, natwara igikombe tuzabongereraho miliyoni 1, nibigenda gutya na gutya tuzabahaya nayo. Nuko nguko Chelsea ikora business yayo. So uyu Jamie Gitten ni umupeti Chelsea yakuye muri Dortmund, ariko nagaraza mu ikipe Chelsea kuko Dortmund iracyari muri Club World Cup. So uyu mupeti rero bivuze ngo ara joining ikipe Chelsea nyuma ya Club World Cup. Turatangira Premier League season turi kumwe n'uyu mupeti Jamie Gitten. Ni mu left wing, murabizi ko wabita Jadon Sancho yasubiye mu ikipe ya Manchester United. Misha cyangwa Mikhailo Modric ari suspended, FIFA sinzi ibihano yamufatiye imuziza ngo doping cyangwa ibiyobyabwenge whatever, ariko uyu mupeti bita Jamie Gitten ni mu left wing uri proper amazing talent, kuko uyu mupeti akurikiranye cyangwa ajyanye neza na profile yaba winga Enzo Maresca abashaka mu winga wihuta. Icyo nicyo cyambere, apana Jadon Sancho. Niyo mpamvu Jadon Sancho yamuretse, kuko Jadon Sancho wamwizera ariko muri counter attack yagutaba mu nama. Ikindi abashaka umuwinga
1-on-1 uri very bad, a bad man bigeze kuri 1-on-1, abashaka umuwinga wa muwinga ushobora gucenga kandi akanashota akaba yanatsinda ibitego. So this is what it is kuri uyu mupeti bita Jamie Bowen Giten. Andi makuru no kuri wo bita Noni Madueke. Ben Jacob arazatubwira ngo Enzo Maresca still value cyangwa aracyahereza agaciro wo bita Noni Madueke. However, Chelsea could entertain bids around 45 million euros plus. So hangare icyo bivuze niki nuko Noni Madueke nago ari ku isoko byande bivuga ngo ikipe ya Chelsea ngiri desperate ngo itabonye umukiriya ngo byagenda gutya na gutya, ahubwo biravuze ngo ikipe ya Chelsea iramutse ibonye umukiriya cyangwa ikabona ikipe iza ikadukubita miliyoni 45 kuzamura, aho ngaho rwose Chelsea tayari yo kuyafata ntago izavuga no. Ubwo rero ku bantu bagiye baharira ngo Noni Madueke is not for sale you have to know that nihagira ikipe izikadukubita miliyoni 45 kuzamura ikipe ya Chelsea zayakamata rwose yakendereraho. Abo ni mu bakinyi bari gusoka mu ikipe. Undi mukinyi uri kwerekeza hanze y'ikipe niwo bita Christopher Nkunku na Nicholas Jackson. Aba n'abakinyi Chelsea ivuga ati igihe tuzabona icyo bita right price, tukabona ikipe zikadukubita amafaranga agaragara, tuzabarekura cyane ko we have so many options. Nabo nshaka gufata umwanya wanjye muremure cyane kuri iyi video kuko nyuma ndaza gukora preview y'ikipe ya Chelsea Football Club versus Palmeiras in Club World Cup. Ariko ubu ngubu mumbabare munyemerere nsore zangaha tuze gukomeza ku yindi video ikurikira. Ariko niba utarakoze subscribe waza gucikana, niba udakanda like waza gucikana. Aravista ndabakunda cyane, ciao.